ifayili yakho njengamanje ingaphi eChief Albert noma ingaphi osindisweni noma isesibhedlela lengakini? Ifayili ngapha ekhaya ngasekhaya eMbazwane. Nakubuhlungu. Eclinic. Kuyaba buhlungu. Udla kanjani ma? Ngidla ngapha eceleni. Uma uphuza amanzi? Ngiyawaphuza amanzi ayagwenyeka. Awaphumla? Kuyaphumela ngapha. Avela vuza? Kuyaphumela ngala eceleni. South Africa ngasi awubavezele siswami le condition ekuphethe. Yebo. Abantu babona ukuthi isimo esinjani nje sesikhuluma ngaso South Africa. Henze ngeke ngasho ngiqala ukuthi ngiyacela ukuthi South Africa masibuka lesi simo singabuki sibabaze nokukhomenta kuphela sishiye kanjalo ngoba inkinga ekhona kulezi zinto zokubuka into bese siyakhomenta sigcina sifana nekuyenza ukuthi ke ube umnqakiswana njengebhola ke leli tennis eliphoswa ngapha nangapha no netball kanti ke yithini efuneka sisukume sithathe initiative mangabe sibone ukuthi singakwazi ukuthi siwenze umehluko kuleso simo esuke sisibuka singalokhu sithi baphost banibani isente nesente olifakayo nawe olifakayo nami engilifakayo lingakwazi ukuthi masiwu10 alisafani nesente lotho elinesisindo lapha uma amasente ese100 awafani namasente awu10. South Africa sanibona uthulelelo nibingelela nganza kwethu namhlanje ke nibingelela ngapha umhla ka3 ngingapha ke eThekwini enkosi Chief Albert Luthuli angaze bathi Memorial Hospital. Yes silana ke namhlanje ke bekusuku likaSisi ke usisi uSanele Simangele yakulazi ukuthi alilithatha wakaMnguni ke lo suka le Sengwavuma umhlaba yalingana ngwavuma Embazwane kade silifunela igama elokuthi kephi Embazwane lo nenkinga ke yesihlathi la udadewethu ke namhlanje ke ngosizo lika Dr. Lompanza sesacela ukuthi alekelele ngoba naye umntwana wakhona ngale Embazwane ke ungelele ngempela ke sasakwazi ukuthola appointment namhlanje sesibuya ngaphakathi ke la ukuyobona odokotela abakhulu kodwa ke naba bazoyikhulumela siswama siqale ngawo nihambe kanjani ma igama ubasesa Goodness ambuyazi. Yebo. Sanibona South Africa sihambe kahle safika esibhedlela eAlbert Luthuli sambonana nodokotela kwase kuyashuthi kusukela ngo2015 wayehambe lokho ehambe attenda basuke bangabe basambona ngabuza ukuthi why bangasambona ngabuza ngathi wasuke wakhathala ngoba usizo engalitholi bathi akwangamele ukuthi akhathale ngoba babethe balinde imiphumela yegazi ayothatha igazi bese kubuya imiphumela bese uyima eyapheshwa shuthi lo wayehamba naye usisa akwazanga ukuthi bamchazele ukuthi uyothatha igazi bese yabuyela mase kubuya imiphumela hayi ngoba babengeke bakwazi ukuthi bamsize. Yebo sisi. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Ngikhona sisi ake sizokuphefumula kwakho nje ukuthi usizwana nohambe kanjani ngaphakathi bathi nodokotela kwena. Hayi ngihambe kahle odokotela bashilo bathi ushuthi mina kahle ngangingenalo nalo engihamba naye ngingenalo usizo kahle ukuthi umele ngiphindele esibhedlela kodwa odokotela bathe hayi basazoqala bangithatha amagazi ngikwazi ukuthi babone ba-check ngikwazi ukuthi ngibuye babone mase ngiyabuyela. Amagazi wasathile? Amagazi yabo sengiwathathile bangenzele i-appointment futhi emhla ka10 ku-November ku-July. Yes. Yebo. Okay. South Africa ngithi ngenze le video nje ningixolela izwi lami umkhuhlane ngivuke nje impela ngilele phansi iboshwa nemizacileke sila ikhona esikhona ba South Africa ngenxa ukuthi udadewethu ubehamba khona la ekhaya enkosi Chief Albert Luthuli bemnesa kahle odokotela bemenza ama treatment kahle ukuthi bamcheck nama test everything but usisi ukuthi umuntu ayehamba naye akakazanga ukuthi amchazele ukuthi bathi odokotela yini okufuneke ayenze babezivele bezomenza operation but ke wadika la ukuthi uzovela ehlala ekhaya phansi after sekuphela 10 years angithi unje. Yebo bhuti akuphela ngo 21 years. 21 years
cabanga nje usisi enje ehleli ekhaya nothi ukuthi isibhedlela singazokumsiza isibhedlela manje base eseza kuthina kathuleleni bemletha kuthina sesimletha la ngosizo kaDokotela uMpanza ukuthi bacela ukuthi bamcheck sebeyampick up kwi-system ukuthi ubeyivele khona bevele bezomenza i-operation but kwakusekhona ama-test kwakufuneke bawenze so avoba kuhlamba ukuthi is a new case but-ke bathe bazoqhubeka lapho-ke mhla ka-10 uzobuya azothola ama-results egazi ukuthi njalo bathe mali right igazi lakhe bazomenza i-operation ngithi angikuveze lokhu kucacisa ukuthi abantu abangayeki ukubalekela i-system ku-government ima mhlawumbe ukuthi bakuyi-process ukuthi kuthiwa abangene kwi-waiting list bese begijima beza ngapha kuthina ngoba nathi awukho umlingo esisuke sizowenza nathi ngane zakwethu kusuke ukuthi umuntu ngempela ongalithola usizo simenzele udaba lakhe kanje simcele usizo ngoba thina besithi sibheka ukuthi sicela usizo la private ngoba usisi ubeze kuthina umuntu ongazuthi akalitholanga usizo esibhedlela kanti akuzange kube njalo esibhedlela babethe nje ba-willing ukumenza and ba-ready ukumenza nje babenamanje bezomenza nje yabo siyabonga nje kuhulumeni ngoba akho mali esizoyikhipha ngoba besisazobheka ukuthi sisazobuyela kubantu siyocela usizo loxhaso lwemali cha dokotela bathe bazomenza la esonde kubuya ama-results maye-right positive bazokwazi ukuthi bamenze i-operation yakho usisi naye abuyele ukuzothemba abe njengomuntu esimame njengabantu bonke sengizama ukusho kubantu ukuthi-ke ningagijimi nize kuthina ngenhloso yokuthi mhlawumbe nifuna ukuchitha i-system because sekungabuye ngokuthi nathi mhlawumbe simhloniphi mhlawumbe uhulumeni ngeprocess asebenza ngayo unless makuthi ngempela sekufelekile-ke singazama ukusizo-ke labucala sizame privately but nje okwamanje ngihappy nje mina as njengothweleni ngihappy ukuthi isibhedlela sizomsiza-ke udadewethu la enkosi Chief Albert Luthuli esesibheke wona kumhla ka-10 sithemba ukuthi uNkulunkulu uyosithwala njalo siza sibuye size la sisaphila usisakwazi naye ukuthi-ke athole-ke ukusizakala aphile impilo enombanzi njengabantu bonke siyabonga South Africa siyanithanda nisale kahle emakhaya South Africa sanibingelela ngane zakwethu kuphi nakuphi la nikhona nibekela umduduzo kaMkhwanazi-ke sinibela ngaphansi kwengosi esihloko esithi-ke abantu bayagula okuyingosi-ke yethu entsha kathuleleni esizoyiveza la khona sizobe sidiscussa khona iy'nkinga zabantu abasuke begula ngokwahlukahlukana kwazo namhlanje ngomhla ka-10 July 2025 singapha-ke eThekwini kade-ke namhlanje sisesibhedlela ngapha eChief Nkosi Albert Luthuli la khona-ke udadewethu-ke okade eye khona namhlanje esibhedlela udadewethu lo nenkinga yesihlathi kodwa-ke naba bazochaza ukuthi bahambe kanjani asiqale ngananga umvuso wenyamazana dadewethu siyakubingelela ma yebo ninjani uyaphila unjani siyaphila komba ukhumbuza abantu igama ubani sisi wakephi goodness wakambuyazi esigodini embazwane esigodini sasemntanenkosi yebo ma yebo nibuya esibhedlela nihambe kanjani namhlanje kwabheka ama-results esibhedlela namhla sihambe kahle kufike bathi ama-results a-right wonke ama-result yakhe angaqala enziwe kodwa basazolinda udokotela lo mkhulu uprofessor ukuyena okumele amqale i-case yakhe usisi balindele i-date kodwa i-date yamhla ka-14 August basinikile ukuthi sibuyele esibhedlela kodwa asazi noma izobe udokotela seyishilo eyakhe i-date engemuva ka-14 August noma uzosho engaphambili ukuthi uyomqala asazi kodwa-ke siyabonga-ke South Africa kubaba uMkhwanazi nakuba ehamba ngopetrol wakhe engatholi lutho esupply nje for ngenhliziyo yakhe yonke ukuthi akwazile nathi kusisiza singenalutho ngisukumile nami ngimcela kunzima nami ngisaba ukuthi mhlawumbe ngase ngiphoxeke kodwa wakwazi ukungisukumela ngokusheshsha kwalunga izinto ekasisi kuyimanje ziyalunga ngiyanithembisa ngo-August noma ngophela lo nyaka usisi sefana nawo wonke umuntu okhona sekumnandi siyabonga South Africa ngiswela ngisho amazwi okubonga ngazi ngizobonga ngithini angikwazi ngiyabonga no siyabonga sisi wami siyabonga kakhulu ubonge nakubantu bonke kade besupport usisi nangakini ekhaya yonke into ngiyabona kubantu bonke kade besupport ukuthi nasi senze kahle sasukuma sezalana ugogo uma wakhe uyena Adam support amnika imali ukuthi ezelana noma khelwane ade sebeqalile bebona ukuthi kade uyasizakala usisi besho sibeke emthandazweni siyabonga kubo bonke abantu siyabonga yebo siyabonga South Africa ke uyena udadewethu lo asike sizwe ke dadewethu ake sizwe nje ukubonga kwakho sisi wami ubona kanjani sisikephi ma hayi nami ngiyabonga ithemba lami lonke ngilibeka kuNkulunkulu ngiyabonga nabo bonke kade bengibeke emkhulekweni hayi kuyalunga ithemba lonke nje ngilibeka kuNkulunkulu akukho engingakusho nabo obhudi laba nami ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu abandisele lo musa
wothando olungaka kuyaphileka la njengoba sishilo ubhuti uthi kuyaphileka kathuleleni hayi kuyaphileka ngiyabona nami ukuthi hayi sekuyakhanya yebo ngiyacela ukuthi uNkulunkulu aze angigcine aze angikhumbule kuze kube kusekugcineni nami ngothi ngiyabonga hayi siyabonga sisi uNkulunkulu sekukhumbulile ngaba sikho la ukukhumbulana mhlambe eSouth Africa ke abantu abaningi bebengazi ke mhlambe bazoqala manje ukubona ividiyo abangazi ukuthi ke usisi uphethwe yini mhlambe ngabavezela sisi ukuthi inkinga yakho bekuyini ma abantu ke bangathuki siyazi ukuthi ke kuyathusa khona udadewethu ke benale nkinga le usahlala naye iminyaka engaphezulu kweshumi ebhekene nesimo esikanje but ke udadewethu ke lo wacela ukuthi ke eze kuthina kathuleleni ukuzocela usizo lokuthi ke simsize usisi akwazi ukuthola ke nawe ukuthi alapheke afane nabantu bonke but ke inkinga esibhekena njengamanje kakhulu uhlala lena usisi Embazwana yes ekamhlabele ingane Embazwana ofishi ke naye akasebenzi kunzima ukuhamba kanje sibonga umusa nje kasisiko kuyena nogogo wakho udadewethu bebemzama ngamasenti empesheni njengoba bezophinda futhi abuye azoqhubha isibhedlela amasenti awekho kulabo ke abangafisa mhlawumbe ukuthi bamlule isandla usisi singacela nje umusa ngoba ukuthi ke balule isandla kuyena ke account yakho usisi ukuze ezokwazi ukuthi mangabe sebizwa ngapha futhi esibhedlela eThekwini aphinda akwazi ukugibela dadewethu unayo bank account sona mic ma sona mic yebo nginayo yakephi sisi yaseCapitec account number yazi angiyazi ngekhanda inamba yocinga link nawe yazi yebo ngiyayazi ngicela upha abantu mawecele na usizo nika abantu inamba yakho yebo ithi 060 60 82 192 iphinde ma 060 60 82 192 ibona amagama SP Mnguni SP Mnguni yebo South Africa ilokho kulabo abangakwazi kuba namandla baphose kusisi sivaneni kwi-account yakhe ukuze akwazi ukuthi mhla ibizo esibhedlela akwazi ukugibela thina ke njengenhlangano Ithuleni siyazibongela kakhulu ngani zakwethu siyazibongela noSithando nje abantu abasinikeza lona siyabonga kakhulu ngiphinde ngikhohlwe futhi ukubonga kakhulu kudokotela uDisemba Mpanza naye ongumntwana wakhona lapha eMbazwana esathi mangithi ngiyamcela ukuthi akasondele nalo udaba la ngasekhaya kubo wasukumela phezulu akwazi ngempela ukuthi axhumeke uProfessor Maldari lo okuyena udokotela omkhulu abakhuluma ngayo kuyena uzobe enza ke usisi ioperation yakhe ngempela udokotela Mpanza uwenzile umsebenzi umehluko siyawubona ngiphinde futhi ngibonge kakhulu isibhedlela inkosi Chief Albert Luthuli la esikhona namhlanje sila esikhona ngabo ngoba ibona usisi abazokwazi ukuthi enziwe operation khona wayekade evele eyihamba previously but ke wagcina kuba khona ukudika ibalake ngokuthi wayengalitholi incazelo zokuthi kahle kahle into emphethe izokwazi nokulungiswa siyabonga nje kakhulu ukuthi nje siyacela abantu kakhulu South Africa bahambe ngobuningi babo bayongena kule yangosi leyana ethi ke abantu bayagula ingosi yethu ila khona esizobe senza ama-awareness sifundisa khona abantu nokubaqwashisa South Africa ukuthi sekunezifo ezinje ezinye besingazazi kwathina siqala ngisho ukuthi sizibone but ke sizothi mangabe silapha sidiscussa umuntu ezocela usizo at the same time sibe sifundisa wena ekhaya ukuthi qaphela ukuthi sekunezifo ezikanjeni nawe mangabe mhlambe ke usithola uyokwazi mhlawumbe usheshe usukume ulicele usizo siphinde futhi sifundise nabantu nokubaqwashisa ukuthi abantu abanenkinga ezinjengalezi abazobeletha kuthina singabaxwaye singabicwasi kunalokho sibanikeza uthando nesupport yilokho kakhulu esizobe sikwenza laphana siphinde futhi si-invite nama-experts nodokotela ngokwehlukana kwabo ukuthi sizobe sifundisana ngokuthi ke izifo ezikanje zibangelwa yini imbangela yazo nokuthi zilapheke mhlambe yiphi indlela okungenziwa ngayo sokuthi sibambisane siphinde ke nabalaphi bendabuko nabo asizokubashiya ngaphandle nabo sizobe siba-invite sibahambela ngokwehlukana siyoxoxa nabo laba abazobe bephakamisa isandla ukuthi nathi bathi ke abantu bayagula nathi singakwazi ukuthi silaphe ngamakhambi esintu ngoba izifo zehlukene khona izifo ezidinga ngempela amakhambi esintu lezi ezama-man-made ezisuke zenziwe ngenhloso yokuthakatha kulabantu abathakathayo kube khona ke lezi ezivela ngempela ezidinga ke usizo le-medical labucala lasetshonalanga lezo ke ezidinga izibhedlela nodokotela so ke ingosi yethu abantu bayagula izobe ingalokho nje siyacela ke abantu ukuthi bangene kuyona basubscribe ungene nje uhlale ulike uzobona kuyeza siyabonga siyanthanda mina njengomduduzo kaMkhwanazi bayazibongela abakhwanazi siyabonga nisale kahle emakhaya